أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, masih kinontinue ite barnamijten programaten misan ga niya murid. Alhamdulillah bang pansab kita bi pinatatap dim taufik tuk hidayat salama nama. Ku ito kisaten pasalan pagtulak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hap lahat Yaman. Si waktu pagtulak Nabi sallallahu alaihi wasallam hap lahat Yaman niya amban me kisah magjato si waktu re magtulak-tulak hap lahat Yaman. Kisah niya dambua unta bangko isikite unta inin pahal yene bang si me sapi mandangan bang si kabe bulugan bang si kambing bundan nangin katahan ko bang ini si iyakan ye pahalin ye unta samyaan buluganin na istorite riki-riki mian patulak yene si Muhammad dok si itne si Az-Zubair hap Yaman. Umulnen naan si idinen labi 10 tahun. Tasabot si me kutub siyar we 17 tahun yane umulnen. Na batulak sa plat Yaman. Na pag si waktu silalan niya talanggal de unta manuyo nimbahani. Ini ang banme tanda sin pag Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagtakito ni yene nabihin ni Muhammad buga niya tumapit si unta mian paluko in untain paluko magpamaryawa duk nga mudliya pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inin ang banme suwi-suwi sin me tarikh si pasalan paglengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakan pagtulak ni hap lahat Yaman na iyan amban me story yene dehello amban pag nabi amban pag rasul to kan pag Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam story na ko unta o tarok binatang na murat tambahan te pabalik insyaallah subhanahu wa ta'ala. Magsyukur si kaam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.